Assalamualaikum. Şurası katnaşçılara peki bunu men böyle tanışıp ötsem kanka ayağımı Bostan Abuzlar birlikte mahalle bankaydı. Şimdi ben verdiğim bulama sizlerle bank mahsullatlarını tanışıp ödeme bu peşine bank mahsullatları boyunca böyle bank kılgan şahıslara kreditlerimiz var. Ajratan bunun sevgisi iş halindeki kreditimiz var. 5 milyon'a şekilde verildi. 12 ay müddetli pasiyenti, 25 pasiyentinin bu kadar yer adamlar için, ayır adamlar için 25 pasiyentten verildi. Hem birinci kömek degen 48 ayga verildi, 6 ay imtiyaz davru var. 6 aydan keyin sonra kredit төлеп bardым. Onam жаңағы pasiyenti 25 yer adam için 25%, ayır adam için 23%'den verildi. Юридический карханаларға келетін болсақ, Якатарбек әлеуі карханалар емшілер болатын болса 100 миллионға шейін кредит береді. Президент қарар бойынша 100 миллионға шейін. 100 миллионға шейін 5 залог береді. 100 миллионға өтіп кетсе 300 миллионға шейін залог береді. Ondan басқа өзбекстандегі бюджетте істейтін қазына қарылмайды. Онлайн кредиттеріміз бар. Арзан кредит 25, 26, 27%-тен беріледі кредиттеріміз бар. Өзіңізге тиісті сұрақтар болса